Namar kajing penkre jong balang Presbyterian terso ya kajing seng kasi jantia Christian Endeavor Convention keban salong haus nem menwan kata haus nem arjar arpen reu ki balang ki bahap popok kenong tung pastorate jong geri boy mingi presbyteri kilanang penlong ya kajing kedu kumno ban ya mir jengmut nak bentaban penbiang ya ki babun ki jong kam haswaban pediang ya kita kajing seng ba haga katwe tarik unaitung arjar arpsan kinong sirai balang regat ki pastor ki lapan pau ya ki jingdap jingkermen hadin megilayo ya galat bani kendu ya nong mikmat pajba kathan uba Charles Marngar ubalawan poi ya kene kesengi rengkat bat kitrat sorkar ki bakongsan nak beta ke jing penkre ya ki jing sangba kini kitrat sorkar ki kentup ya kitrat sina surok lane ki PWD kitrat samum ne ki PHE bat kitrat sam boarding lane ki MEPDCL bani thiri than ke ek bagini kitran sarkar kilaban le bat ke ek jingkersian jong ke pastorate bat kham kerpang ke jingla jong ke balang Presbyterian terso ban seibor haba pediang ya ketika jing sangba hadin ke jingilang haba keren bat utman pesan di saukemi ubadi executive secretary ke pastorate ulapun pau bagladon baha ke jing penkre na ke balang Presbyterian terso ye kene ke jing seng bat kumju ke nongtung pastorate bat kham kerpang Kajing kendu ha ketika jingilang kelalong ke bapendap jingkermen niki kum kinong ilam ke pastorate bat kermen bau blei unkerku ya borok ki jing duai jong ki jing kristan haba pediang ya ki pej runget ha ketika jing sang ba nakaliang jong ka reception committee yang jing sang convention hangni terso kumu executive secretary jong ka nongtung pastorate dap ke jing dokumen ke background bahag ni kasi khatwe trik Julai arah pusan bila nang ya chaprang kumno ban penkre nakabeta ban pediang itu jing seng batru dak rekam perkhat ke bangin la bat pelong ye jing seng kebejam bede hek ni kesi ke ban galiang jong ba Charles Marngar MLA jong ka mahuti korupsi balawan simhi delade jing kitli hang ni balang Christian terso ka society ke bangin pediang ye ka jing seng convention ban riu punyo ila don hek lanti jong jing kre ban nang perkhat na dong sedong ikrum penkre nakabeta ban la ban pediang di jiseng betul ke jiseng bejop batu ke jingkerku nak betaki pai ba nuan ha ketik convention habanai Februari jong ketio benkong arjar afun riu ita sngu kermen skam bagi jingkrep parok kinlong ki bajaj dak sprang lengba ke jing manyalam jong ba Charles Marngar MLA jadi officer sarkar diberi nak yang jong ka laj ka batu penjuk nak yang kis nak yang jong ka piludi ke balong kalan ban sup ikinong wan hakabde bat ki surok linti kisengkien teni kermen bat ngi duai bo blai unom ino yo mele jongi hi ye officer sarkar hi ki badon ban ai ka jing syakri badu kumjo e ka balang persen terso ke ba gin la de sisya ban pelong jis pukre ka bejop nadong syadong yublai long keburom convention kedai ka Kasih Jantia Christian Endeavor Union convention di kenduk lang jong parok ki sinot kemudian pok jong Kasih Jantia nadu na Jantia nuta kani Kasih kebang dan tang ni kewe ke jeli ke Kasih Jantia Christian Endeavor Union idon kewe ke jingi kenduk ban pendan buram ni boleh bad kata ke bagi orang ke Kasih Jantia Christian Endeavor Union convention jadi kenduk bersisin sistem manuf nem apok jong Kasih Jantia jong nakaliang jong ka ni ka reception ke bagi mentah bagi bidang pendon hilki jong cimkrek ni penpau bagi pediang sobha ni kaliang jong ni ka society ye ke jing seng da ke jing kemen da ke jing it yo blai rengkat bagi ni jing krek bagi don ban penbiang lut na dong sedong jong wan klang bo blai yo mangko om tang ye ni ka them terso jong ni om tang ye ni ka nongtung pastrit jong ni henrei ya permit paro ki baniwan hakate ka sni jing seng convention